Greetings from the beginning of the Advent season, and being December the 2nd and to the 8th, we have this week the theme, the Word of God. And today, the Genesis chapter 1 verse 1 to 5 is our reading, and the theme is in the beginning, God. In the beginning, God. So we are given a picture of an earth or a mass that was nothing. It was dark, it was chaotic, it had no form, it just didn't make sense at all. And then God stepped in, and his first words are, "Let there be light." And the light came in. And as the light was shining and God began to give form to this mess and this nothing, and he brought forth things out of nothing, out of his own spoken word. And things began to take form. And then eventually he had this beautiful earth. And inside the earth he had buried great treasure. There's diamonds, there's gold, there's rubies, there's silver, there's all kinds of elements and all kinds of metals and steel and precious things in the middle of the earth. Why did he bury it, I wonder? But then I thought, well, look at it. After so many years, men are beginning to be able to utilize all this treasure which God has put it into the earth, and such as a lot of things that we now use for building and for creation of many things, and the manufacturing of so many items, and a lot of new things that are coming up. But in the beginning, he did this. And then on the surface of the earth, he had laid a beautiful blanket of green grass and beautiful flowers and trees that bear fruits and trees with seeds. And on the other side, he had this vast blue ocean of waters, a big body of water. And he created within the water all the fish and all the sea life. And it's always interesting to see how God works and tames the chaos, or making things clear out of the unclear and darkness, because there was an interdependence of lives upon the earth. So the sun rises and the trees rise to greet the sunlight, and then from there they give out the oxygen which man and beast breathe, and out of man and the beast come the carbon dioxide which the trees take in. So everything recycles itself. All these seasons and all these cycles that was in the beginning when God created it, and the earth became a self-sustaining planet. It's awesome. In the beginning, God. So when God steps into a chaotic place, he turns it into a place where life itself can live and sustain itself within that, because God is eternal, and everything he puts his hand to, everything he speaks into life, is something that is able to sustain itself and become eternal, as God who created it is eternal. Although there is a vast difference here, because he has made earth the earth, and he has made heaven heaven, and he has made the difference between the physical and the spiritual. The spiritual is non-destructible. The earth is destructible, and he can destroy the earth because he built it. But man is given the light and is given the Spirit of God, and through whom man's life can also become a being which belongs to the heavens, and therefore indestructible. So, when God comes into our lives, he changes our chaotic darkness, confusion, nothingness into a system and to a symphony of things that are filled with precious stones and also covered by his grace. And so earth is beautiful. Heaven is
awesome beyond words. So the idea is that man, in the wonderment and in adoring his God, would keep his eyes in heaven or unto heaven, focus unto heaven, while his feet are planted on the earth. So when Jesus is Lord and Savior of our lives, yes, our feet are upon the earth, which isn't forever, because God has said he's going to destroy it, and only him can destroy it. But our spirits and our souls are forever in him. Why? Because in the beginning, God. In the beginning of our own salvation, God. And only God sustains us through life. Happy Advent. God bless. Ole tatou matua ile nei vai aso mai le aso lua o te sema nei se i o le aso valu o le fionga le tua o le tatou tusi faitau ile nei aso sa aso lua o te sema lua fesu mal valu o le Kenese mta mua o le fai upue lima o le autu o lo o iai ile Amataga o le Atua. Amataga o le Atua o lo o maila le tusi Kenese e ala il tusi singa mose ma fa momonga mose le Amataga o le Atua. Amataga ele Atua o le lalolangi na amata i se mea le se winga e pongisa e le se fa moe ua ai ua ia fio mai ua ia o mailo na malamalama o na amata leo na ngao yoi mai o le malamalama e ala ia fionga le Atua o na fausio leo le lalolangi mata ngofie o lo tanu mia i tutonu ni te mao ainga ese le tele o auro o a rio o penina o mo maataua o taimane ma mea uma o lo tanu mia i te tonu o le manava o le ele. Ai i lunga o le fonga ele wa ia fofola ai le la au mata ngofie la no mea mata e fua mai o la tau funga mata ngofie e fua mai i funga la au ele leima fua la au e aina fua la au e ai o la tau fatu wa ia fofola fo ile sami la moana ma ia faya i to tonu o le manava o le sami o ia ma mea o la uma e o la tonu o le sami ona mata ngofie ai lea mai fa moe le isi mea i le isi mea e pe ona fa moe o le tangata i le la au e mana vaina mai e le la au le o kesene mana va i le tangata ona mana va tu le tangata o le air le carbon dioxide po le kasa e hele fasa moa le unga lo e tau ia e mana vaina la au tonu mga o si ai ana mea ai e susuru le la mangoto atu e wha moe la au i le la. O mea uma ua whaia e le atua. O mea e wha moe le isi i le isi. E whalangolango le isi i le leo le isi. A alua e le vai i le la. Ia ona li wao lea. Toi timu. Ma toi alua tuai. Ma toi alua e. Pe wha pe nā le whainga e le atua o le lalolangi i le Amataga. Ina ia mawhai o na tū mau. Ma wha tū mau ina pēr. Awa o mea i le whawhanga le tua. O mea e whaavavau. Se vanga na ai o leo o uma na ia whetalai ala ia na whiong. E le te me whaale au ngai na i le lalolangi. Ai ai la le awala o ia whaia mo le tangata. Na ia whaia i lo na whaatusa. E ala ia Yesu ke viso. Ina ia mawhaia ia le tangata o na ia tu ua le lalolangi le nei. Ia e alua e whaatasi ma le atua i le langi. Lono winga la i le lalolangi. I le Amataga o le atua. Na ia whaia ai le nei lalolangi. Na o le atua na ia whaia le lalolangi. Ma ia tu iai ma le ngata anga o le lalolangi. A ia tu ina i ma le tangata e whaavavau i lunga o le lalolangi. Ma le wha moe. E iai le aso. E maua ia le tangata le wha o tanga e ala ia Yesu ke viso. O na malama i leo lona pongsa. O na liwa i leo lona so ona nunumi. Ma mea e mafola ma manino. Ma tuina atuai lona ola i le atua. O na tūlo leo o na vai le lalolangi na whaia i le atua. Ai taulai lana va ai i le langi o lo o fio ai le atua.
O le mefo I o lo iai lo tātou whale e whaavavau. E mapu atu iai pe a maea le nei larolang. A o tātou iai la le nei vai tau o le etiweni. Ia tātou mana tunatu ma mafo whau a o tātou wangatu. I le soifo mai o lo tātou wali o Yesu Keriso. O le mea alofa le atua mo le larolangi matangata uma. Ina ia mawhai o na vealo na malamalama. E ala ia Yesu. E wha malamalama inai o tātou tangata. O na tātou wha pēa ne lea. Sa iai le upu I le amatanga. I le amatanga o le atua. Sa ia whaia lava. A wha vai le atua I le amatanga. E iai le atua e tuma wai. Se ia oa I lona whai unga. Ia manuia le etiven. And God bless us all. So forth.